Minisita w'Ubworozi ahabwa impunji Esther Anyakuno wabira ryo mujenyi mukora ha mukorogo kandi kujaguriza ibwo mu buturo bw'impunji obwana kivaro muri ISINGIRO. Omukugamba kwe Minisita Gizirengo impunji zisisire eby'obuhangwa konka araganiise kora cyone cyo kubasiko kureba ngo eby'obuhangwa byarindwa kandi obugabe bw'abana hamwe n'abakazi bwarindwa mu miringo yona. Respect for the rights of refugee women, children, among others. Government also indebted to the World Bank for the support extended through the development assistance intervention. Bumwombizi wewe kuteganisa impunji mu district eji harimo kubara mizi hamwe n'ibindi binji. Kandi nationota ikatunga ubuyambi urwo mu kitongore cy'abafaransa the French Development Agency kwiza gukora mizi gatwara Mbarara City haza kwera gatwara Mbarara City na nitu mu camp kunuye basa kuturetera mwe ensheke itize kuhereza abantu bamizi. Abebembezi b'ISINGIRO nabo hine bagambere ahakujaguza izoberi. Wena yayineho umushozi ari byareme yatine umushozi arebeka yisha ningiya tukubasa kubona ayishinga district turuho tuza kumukoroba ibigire byo kubyara kandi twatanisa na Minisita wa ofisi ya Prime Minister mu kwasa kwatanisa n'impunzi n'abanyisinziro mu kwasa kubyara imiti kwasa kotera. Orukure kitongore cha UNHCR mu Uganda nagira ngo bwinji bw'impunji nubwe yongero kwijo mu Uganda kandi ashabe bitongore mpabwezi okwirukanjera Uganda ahanshongeji. The government agreed with that in principle, but we need resources to make this happen. Failing this, we're going to continue adding pressure on existing services. Uganda bwahateye n'impunji z'urukurenga miliyoni imwe n'icweka kandi binjo muri abantu barwo mahanga gaterire gasha kwa Ruth Nwamanya.